Ja, tukaj smo v Rožnjanu, imamo 5 super stageov, dobri pogoji, 2 dni nazaj ima padal dež, tako da grip je neomejen, čaka nas dober dan in velika akcija. Rožnjan zmeram aktualna zgodba. Če drugega ne speleš v Rožnjan, je treba priti voziti. Taki traili, dobri, vozni, uphilli v redu. Hey, so today feeling a little bit tired, but the tracks are amazing. I live close, I live 1 hour from here in Rijeka, and I come here very often, and for me this race really is a season highlight, so I had to come. This is just the best view, best trails, and conditions are perfect. Ajde gasa! Da nas čaka en naporen dan. Že včeraj sem komaj preživel, tako da danes upam, da bom. Uspešno se je zaključila že 12. sezona Slow Endura. Kot že nekoliko neštetokrat tukaj v Grožnjanu. Rad se bi zahvalil vsem organizatorjem cele sezone, plus vsem sponzorjem, lokalnim in seveda našim, ki pokrivajo sezono. So tukaj za mano na tem platnu in kaj ne rečem, se vidimo v 2025.